Ngi pilihan sungguh pi borok syakanika channel kajongi bat hakanika video kabamtas ngi ngin pe yakanika post kaba thamai kaba pelat taka trifed. Syabangin senangi ka video maskwa ban pentep ba ngi donru yaka gaming channel kajongi bat lada pi sungutanat ban pe yaki gaming videos lani ki video jangki games kumka PUBG lani kiwe ru Sngubha subscribe ikanika gaming channel kajongi rang bangin yo mensiam bangin upload susu sekiwe patki gaming videos kublish bon te mentapat ngin page no yakanika post kabathmai kabala palat yakanika Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited lanika Trifed ka karteng yakanika post kabala palat yakanika Trifed kadai Trifed State Head Executive kelas date lanika tarik ke bakhado papila ban submit yaki applications ki jongpi kadai hu arphon ru tarik banai Julai arajar arphoi kani ka post kila apply hapo ki state headquarters jangka Meghalaya ka Assam Arunachal Pradesh Manipur Mizoram Nagaland bat Tripura ka age limit lanika kerta kadai nado khat kandai snam hado lai post nam kandan ka age relaxation but reservation yaki schedule caste, schedule tribes, other backward classes, but ki physically handicapped kat kum ka central government policy lani guidelines. Ka salary lani ka tulap jong kani ka post kadai arpo hajar sanspa arpo ar hakashi benai. Ka educational qualification lani ka jingdan kam haki jing pule syapa pen apply kani ka post kolong kum ni pihak ban pendap ya ka graduation lani ladap ya ka BTech, MTech, NIIFT, Social Science, MBA, Food Technology, lani Computer Science, lani Forest Management, lani Food Science, lani Nutrition Science, lani Anthropology, lani Rural Management, lani Welfare Administration, lani Marketing, lani haka Inventory Management. Itu giba apply ya kani ke post ya banang bahaban keren haka ketin English lani ke pareng ke Hindi bat ka local language bat kiwe ru ki national languages lani ki kitin jongkari pidairu bandan ka jingnang lani ka jingtep hakaliang ka komputer kumban tray bat ki Microsoft Office products kum ka Word Excel lani ka PowerPoint pidairu bandan minimum arsnem experience haka retail marketing bat pidairu bandan ka jingnang jingtep lani ban pendan kam yaki social media pidairu banla ban tray bahaya ka kam bat ban tray hi nalade batru pidai banla ban tray hado ki por janmen pat haki sngi kutayo lada.com ya gitu ki bala biang lo yaki qualifications kat kombapan nagabanta ka ni ka post bat lada pikwa ban apply ka ni ka post pihak ban submit ya ka application lani ka biodata bat ru ka dor ka jongpi bat yaki original bat attested copies jongka education mark sheets lani certificates ki experience certificates pat kiwe ru syakane ka email address trifedro@gmail.com lani philaban paru daka post barok ki applications ki jongpi kila de ban poi syaka Trifed Regional Office kebaran Guwahati shwa lani haka laishteng minsngi jongka arphon ru tereng banai Julai arajar arphoi ya kitu ki ban sasha shortlist lani ki ban sasha ajit ya kani ka post kinsa pentip ipi syapang ke interview hakanu ka jaka bat hakapor yu kinsa penlong yaka sngubha download ru yaka official notification kabala palai hi dagani ka Trifed te philak ban download yakani ka official notification naka description jangani ka video ngala a yaka link bat philak ban download yaka PDF bat philak ban pulen to lada pikwa ban tip shusho syapang ki details